Sarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Sunday, anya pelat kukuan, maladaw ka nito opisina yaw. Ururayik ngamin ni Andrew tatang. Kunana ngamin asukunan nak, ta itulod nak iti trabaho. Ang mga nosaanan nga umay dayjay, anya ka orasan, maladaw ka na nakaw. Sige nga ro tatang. Diakon uray ni Andrew. Inawagam kumaa, tadamagam no matuloy amang sukon ken ka. Diakon inawagan ata, inkarinamot ngamin asukunan nak itang agsapa. Agtaksi kalangan anak ko, tapnosan ka maladaw iti opisina yaw. Di mon orayan ni Andrew, tamang ang nosanan nga umay dayjay. Ni Andrew tumawag. Hello, Andrew? Mahal, pasensya ka, no saan ka nasukon iti bigat, ha? Kalat namin nga dati emergency meeting ko. Kasta ka di? Urayan nak, mahal, sukunan ka. Ag-dinner tayo tirwar sa kanto itulod iti balayo. Sige nga Rod, urayin ka. Okay, ilipas ko lang tararamidek. Umayak dito na madamdama. O sige. At dapay mat 30 minutes, sakbay ng agawidak. Huston to na ag-time out tak. Sige, mahal. Urayan nak nga Ruden. Bye! Bye! Sandy, anya pelat kukuam? Apay adi ka pala agawid? Kwa ngamin. Kuna ni Andrew asukunan nak ta, ag-dinner kami pa itirwar. Sakbay nga itulod nak ijay balay. Anya? Ay, amangan no saanan nga umay dayjay. Kanayon nga minakasta. Kasla di ka mair-irwam kan kwa na. Nagaduti karkarina kan ka adi na tungtungpalan. Rona? Ay, umay kakit din. Agiddantan nga agawid. Saanan nga umay ni Andrew, uray kitaem. Urayik pa ibiit, Rona. Amang ano, adan tayo dyan nga aging kainton madamdama. Naina, jak amukan ka. Say-sayangam lang ti panawon mo amang uray iti dayjay nga Andrew. Ha, sika magayam, Andrew. Naimbagarabi iyo, tata. Pasensya kayo, no alanganin ti oras ay umay ko. No, kayat mo akasarita ni Sunday. Pasensya kan, barukwan, nakaturugan. Nalado nga na naghawit itay, ta inururan nakakanaw, ngam di nakamot na uray. Pasensya kayo lang man, tata. Ado nga inlipas ka trabaho kitay. Panagkunak, baliwam tulangin tumay.
Tadak kaya ari ingin di anak ko. Agpada kayo laing anabannog iti nagmalmalay matrabaho. Tata, kasayaatan no agawid ka palaeng tapno makainanakamat, Andro. Sorry talaga, Sandy. Di kagdanag. Sana na maulit ti kanayo na panangururay mo kanyak. Sandy, sorry mo din Kasarito na kon. Ado kami na talaga ti aramidag. Iso ajak na pupuutan ti oras. Iso amalipatan mo ti Karim kasta kadi. Mamin ano ka pa'y ngagkari, Andrew? Sandy, Mamin ano mo't amang namnamaak kadagiti Karim? sorry talaga, mahal. Sana na maulit ko nakmat. Sana bale, bumawi kita. Anya ti kahit mong aramidan. Kahit mo taro Marta? Agpasyerta? Agpaiso? Wen, agmalmalamit ang agkadwata. Mapantay ti kahit mapapanan. Promise. Promise manan. Agpapesunday to Sige, ingka agpalesen, ta orayan ka. Mangantay tirwar, kalpasan na, agpasyerta. Nagmay tagtugtugaw dito yung parke. Nangruna kat, kadwa ka ita, Andrew. Agyaman akmat, ta nag-enjoy ka. Umay ka, mapantay ti restaurant. Mangantapay nga muna, sakbay mapantay ti mall. Gatangit man, jay bag apag-ayat mo. Ha? Agpaiso? Wen, sigurado amo gustom day jay. Agyaman ak ititay mo ita kanyak, ha? Nagkariakan ka, san ka di? Andrew, Ni Bosti mo awag. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag na. sige nga Rod. Sungbatang pay. Tama pa iti ayan ti fountain. Sorry talaga, mahal. Kasapulan nak ni boss. Ha? Day off mo ita. Napatag ka no ti masapol na. Adan sa parikot itin sabit ko a report iti kalman. Masapol ang maayos da jay. Takasapulan ng ti kliyente itong bigat. Sorry talaga, mahal. Santa na makapaniti mall. Kanditan makapanganiti ruar. Andrew, Sana bale? Bumawi akto, mahal. Promise. sige. Mapan ka ni di office yo. Agawid akmatan. Agtaksi aglangan. Pasensya kan, mahal. No di ka maitulod, ha? Ulorayan na kami ni boss. Anya pa'y ngay. Ala, mapan ka nga rudan. Tagtaksi akon nga agawin. Apay nga agmay-may saka ang nag-aawid. Kunak no matamdama ka pa'y aga-awid tanasapa pa'y mat. Awan pa'y may sanga oras sa rimor kayaw kini Andraw. Nagpatingga kami lang ije parke tatang. Saan kami anatuloy anangan itiruar. Ken saan kami anapan ije mall. Apay nga'y. Kasi tisikot tatang, trabaho manan. Di nalata tinungpal dagiti nagsisimple a Karina. Ay kailangan ka nga rudan. Saan pa'y Ta saan kami mo't anatuloy anangan itiruar. Halang harudan ako, yung kamanganan. Na imbagtada pa nabati dyan nangaldawak. Igaawang kan. Saan ang tatang? Diyak mo't lamarik na tibisin ko.
Madamdaman ton ang mga anak. Asidagan ti kasangay mo, Sandy. Un nga Rodrona, nagbiit ti panawan. Kasla kaano lang idinaudi ang kasangay ko. Makatawon man gaya man tinapalabas. Tabalasa hakla ang idi last year. Ngam ita, masikuga kon, tanagkalaysa kamin iti asawak. Da kayo ka ni Andrew, kaano ti pa nagkalaysayo? Ha? Nasurukan alima atawan ti relasyon nyo Imo na kayo pa yung da kami iti asawak. Ngam, imo na kami mo ta nagkalaysa. Awan pa'y mo ti madakdakamat ni Andrew kanya. Anya? Iti day ta kinabayag ti relasyon nyo? Saan nyo pa'y apagsarsaritaan ti maipapan iti pa nagkalaysayo? Busy kami na kanayon iti work na. Ay sus, saan arason day ta? Magmag na titawan anya. Saan kayo mat nga umububing? Rona, Sa bagay, di nanto pa'y matungtong paldagiti nagsisimple akarinakan ka? Kasartukit din ti isingasing na? naimbag man tanay sa parmo ti imay diti balay, Andrew. Kailiw ka nga minen, mahal. Pasensya ka, no kanayo na busy ha? Maawatak mo ti nature ti trabaho. Iso na lang ta. Mahal, sapay ko man, tadi ka maumuma ang mga awat kanya. Kanayon mo ta ka sa tiraramidag Kanayon ka nga awatan. Agyaman hak, mahal. Ay, wan kayam. Anya ti malagip mo inton Friday? Friday? Awan mat. Normal day lang, no, Friday. Ha? Awan ti malagip mo? Awan. Anya namin ti date inton Friday? 23. 23? Apa namin na 23? Awan? Sika talaga. Sige, mahal. Agpakata ka rudan. Amo kakayat mo tagi na. Happy birthday, Sandy! Agyaman na krona, ha? Kunaklakit din, no, di kan makaumay. Taas si Dagan ti pa nagpasangay mo. Sana mabali na jak umayan niya. Oh, ayan dagiti sa nga ilim ngay. Awan, Jaco ni Nyawis. Anya? Da kayo lang ang nasisingid agayim ko ti inawis ko. Ngam nagawi din dagiti dadduma. Tada pa'y napatag nga ramiden da. Itay bigat mo't nga imay dagiti kakabagyak. Ta, para kada tayo ko mga gagayim ita amalam. Kasta aya? Ni Andrew, ayan na. Awan pa'y nga ron. Jakon inawagan. Tama nga numakumikom. Anya mo tanda di anobium. Espesyal nga aldaw iti biyag mo, ngam di man lang nagpakita mat. No, kasta lang at ati nobyo, nabayagan nga im-break ko. Kuna naman nga umay nga altaw. Kunana nga umay, ngam aging ga itatamalaman, awan pailaeng. Pustaan ta, saan nga
makita dayjay, Sandy. Naimbag nga oras yo, tata. Ha, Leo. Saka magayam barok. Kano pa mangput ka? Idilaan na minsan ni Aldaw, tata. Ay na. Nagtaraki ka matan barok. Hiyang mo iji abroad Ni tata mat, pasablugan dakpay. Haman, agpaisot ibagbagak barok. Nagtaraki ka na talaga. Sigod mo, tata. Ayun, husto na ita. Siguro na nataraki ka. Kimarkaro nga rod. Iti panaggapo mo di abroad. Agyaman ak, tata. Awatan niyo ko malaytoy. Nay, anya nga dayto, barok. Pasarabok kada kayo, tata. Pasensya kayo ni tidayta, ha? Diyak ngamin makaimot itado. Ta-limited lang ti kilo dagiti luggage ko. Ay na, pagyamanak ata din nalipatan, barok. Saan to ang mabali na malipatan kayo, tata? Ni Sandy, tata. At iti kusina, kapampano nga main dagiti gagayim na. Pag iso nga rod ti umay mo, takasangay na. Amo kakasangay ti gayem ko, tata. Iso nga in timing ko ti flight ko. Sika ha, di mo impakpakaamo ti panagawid mo. Surprise nga, Rod. Happy birthday. Thanks, Leo. Imbag ka pa'y ta. Di mo lat ta maliplipatan ti kasangay ko. Uray no adda ka iti adayo. Awagan nak. Wano, ag-message ka. Tunggal adda na papatid nga aldaw iti biyag ko. Siyempre, malipata kong taaganges. Ngamjak to malipatan dagiti napapatag nga aldaw iti biyag mo. Ken, nakatataken day ta numero 23 iti panunot ko. Sika talaga. Puwera ngaw, Sandy. Maragsakan ak unay ang nakakita kan ka. Leo. Nakarkaro a pumimpintas ka, bayat a bumakbakit ka. Anya? Simple a pananguyaw daytan Uy, saan na niya? Agpay sa ti ibagbagak. Hala nga ron. Danggayan na kami kinitatang ag-dinner. Nupod-numot lang dagiti bagbagam. Ay, jak atrasan day ta, Kakayatak. Kumusta ka, mahal? Okay lang. Nawayat oras ko ita, iso nga imayak diti balayo. Kahit kangaminan na makita. Kailoy kan, mahal. Api ang nagunagtisan na mo. Talungal daw santa nagkita. Ngam, api akasla awan raragsa ka man nakakita kanya. Talaga ka di mo malagip. Ha? Di, anya? No kasta? Talaga nga rod di mo malagip. Anya nga minday ta? Kasangay ko lang mat idi last week. Ha? Anya nga min ti date idi last week? Date ti kasangay ko. Jak impal palagip kan ka. Tati amo. Malagip mo matlaan.
Ngam, talaga kayam analipatam. Tanya itan. 27an. Ngam di mo lat tamalagip. Wano, amang ano di mo pa yun amo ti kaaldawan ti kasangay ko. Sorry, mahal. Jack pulos na laglagip. Napukaw iti panunot ko. Tiya mo, kat sana 23 ti kasangay mo. Nabaybayagan ti relasyon ta, Andrew. Tunggal kasangay ko ang malipatam. Jack pa yung malagip a kinablaawan na kiti kasangay ko. Takanayon mo't amaliplipatam. Ipalpalagip ko lang kan ka. Sandy? Narabaw arason. Ngam. Makapadismaya at talaga, Andrew. Naimbag pa'y nga rod dagiti kakayim ko ta, malagip da. Ngam si kamot ten ama ko na anobyo. Di mo pulos malagip. Tunggal malipatam. Agkari ka alaglagi pamon. Agkari ka abumawi ka. Ngam manon atawan, Andrew. 5 atawanan ti relasyon ta. Ngam never abimawi ka. Sorry talaga, Sandy. Ikarik, bumawi ka talagan. Nauma akon iti sa ulaang, Andrew. Aramid ti pakakitaan. Huston day ta akari-kari. Hello, mahal? Mahal, pasensya ka, no di ka masukon, ha? Ha? Imbaga masukunan na kita Kinunam nga, ipasyar nag ije balayo ta, si mangpet lagi ti dadakkel mo. Anagga po ije lugaryo. Inton maminsanan, mahal. Promise. Sumangpot kami ti kabsat ko ang naggapoy di abroad. Katsak ti mang sukon kan kwa na. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Ingka sa bato ng tikapsat mo. Narigat mo't nururayan na kamang sukon kan kwa na. Sige, mahal. Agkita talangan no sumangpot kaming aggapoy di Manila. Sarong-karong kanto di balayo inton bigat. Promise. Makaamu ka. Bye, mahal. Bye. Nagpig sa titudo. Nudyak kumainururan ni Andrew. Saan ako kumamot naabutan iti napig sa atudo. Sapay, medyo adayo ti pagnaan. Nga aging ga iti pagurayan iti taksi. Sandy! Ha? Layo! Adda ka mat? Anyat ko ang ditoy. Nagpaspasaro ka lang nga din magas dito opisina yo. Tanagpig sa titudo. Apag isumot nakita ka dito labi ti building yo. Kuwang amin. Ururay ka sumardeng tinapig sa atudo. Naimbag nga rin ta din magasak. Ala, umay kan. Itulod kan di balayo. Ha? Di ko check ti naramat ko. Iso asaan ta ang mabasa. Agi ama nakleyo ha? Sigurado ang marabianak ang makaawid. Nuuray nga agsardeng titudo. Umay ka nga roden. Amok ang mabisin ka namang ururay aso maradeng titudo. Iso ang mga tapay teruar. Sakbay nga itulod ka di balayo, Sandy. Apay adi ka matagtagari, Sandy. Di mon samot kayat da iti a restaurant. Kayat mo to mga kartalangan?
Saan man? Paborito ko iti makan iti daytoy a restaurant. Apay nga rod adi ka matagtagari. Ada ka di parikot mo? Kwa? Awan? Asus! Amam ka na niya. Amok no ada parikot mo. Iso nga ibagamlangan kanya ta nakasagana ka domngag. Di ka babain. Saanan? Nakababain? Anya? Amamang tapay nga agayam. Baby tabay lang ako na dagiti dadakkel ta kat agayam tan. Ibagamkit din na mabayin ka kanya. Di ka man? Jak amo no. Rumbang nga ibagakan ka. Ngam. Ni Andrew ti parikot ko. Ha? Apay? Anya ti naramid na kan ka? Paspasakitan na ka kadi? Kabkabilan na ka? Ano, anya? Saan? Relax. Sana kakabkabilan. Ngam. Jak amo no. Kasano arugyak nga ibagakan ka. Kasla. Kasla. Siyak lang kami nanti. Agif effort iti relasyon mi. Nagaduti ka rin na di natungtungpalan. Nagaduti sa unangam. Kurang iti aramid. Siya kakanayon agad adjust. Natural. Normal iti babae. Akayat kumat amarik na napatekak. Asa anak at taken for granted laang. Sandy? Ngam. Kasat iparparik na ni Andrew kanya. Iso mariknak meten ti pan nakabannog ko, Leo. Pasensya kan ha? No, nairwar ko tiriknak. Nakababain pa ikit din. Okay lang. Nakasagana ka dumngag, Sandy. Uray no day talang ti maitulong ko kan ka. Tap no maalay ayan matiriknam. Nagpromise ka nga umay ka dito'y balay idi na minsan nga altaw. Apaman amasukon mo ti kabsat mo ijay airport. Pasensya kan, mahal. Nagano ngamin ti simmangput asang iliji balay. Ta simmangput lang dagiti dadakkel ko. Ijak mo't basta mapanawan ida. Kasta? Apay kaslawan gaganay gayam ang makisarsarita kanya. Nabanugak la siguro. Kaya't kunti agina na Andrew. Ha? Kaum umay ko lang Ado kami tinaramid ko itay. Namnamahag kami nga umay ka idi na minsan nga altaw. Iso nga inaramid ko ita amin dagiti trabaho dito nagtibalay. Pasensya ka na talaga, mahal. Kaya't kunti agina na Andrew. Sige nga, Rod. Aginanakan. Sukulan ka lang itong bigat. Promise. Andrew, stop it! Ha? Diyak kayaton adenggan dagiti promises mo. Iso please. Huston, Andrew.
Congratulations, my friend! Thanks, Rona. Ay na, nagpintas kay ti kasar mo. Sa bagay, inaldawan na pintas ka. Ngam, nakarkaro na pimintas kay ti kaaldawan ti kasar mo. Agbagay kayo launay nga agasawa. Unay daytan. Gayem ka talaga. Taambo na ka pa sa blugan. Sana pa sa blog daytan niya, agpaiso ti bagbagak. O ala, mapan ka na iti ayan ti groom. Itay pa nga urayan da ka para iti picture taking. Sige nga Rod, panawan ka pa'y ditoy. Okay. Sandy, Andrew? congratulations, Sandy. Nagpintas kay ti kaldawan ti kalaysan. Thank you, Andrew. No, sana ko managkurang. Siya ko mati groom mo ita. No, adda ko mati may sa asao. Saan ko mamat nagbao tirik ng kanya. Saan ko manay bauting ti panagayat mo iti sa bali. Isa basol ko matlaan ti amin, Sandy. Diyak tinaktiran taglaplapusanan ni di apanagayat mo kanya. Andrew? Nalipatak. Amatay ti apoy no sana masungrudan. Kasta tinapasama kitirik nam kanya. Pasensya kan. No jak natungtungpal dagiti nagsisimple akarkarikan ka. Masuro ka lima atawan nga inawawat nak. Nga inananusan nak. Nalipatak ka kasapulam met ti presensya. Kan kasapulam ti panangiparik nak. Napatag ka kanya. Baba ni ti aramid. Saan langit isao. Banag adyak na aramid. Tanagtal talaga klatan adikan tumapukaw iti biyag ko. Andrew, nalpasan ti amin. Pagadalam daytan. Sapay ko ma. Tadimon ulitin dayta iti babae nga ayatan manan. Oh, Andrew. Nasayata nakaumay ka iti kalay sa amin ka ni Sandy. Leo. Ayatan kan ipatag mo ko man ni Sandy. Mangnamnama ka, Andrew. Diyak to paldaangan ti asawa. Sige, di ako nagbayag. Best wishes ka na kayo adwa. Leo, sapay ko mata. Di kanto agbaliw. Bayat ti panaglabas ti panawan. Awan madta mo ka rason, tapno agbaliwak, Sandy. Leo, No pampanunutom tinapasamak iti relasyon nyo idi ni Andrew. Ikarik, Sandy. Diyak to aramidan dagiti banag ang mabalin ang mamagbaliw iti taray ti relasyon ta kas agasawa. Ipariknak ti pamatag ken panagayat ko kun ka iti panagtulid ti panawan. Nangruna no addanton anak ta. Taday tanto ti makita dagiti agbalin ni anak ta. Ket isuntumo ti tuladan da iti panagdakkel ta. Nakaragrag sakak ta misis kaitan, Sandy. nagbayag kan tumot nga mina nagparik na. Inuray mo pailaan nagayata kiti sa bali. Gapu ta jakmot kahit isumrek iti relasyon, asaan mo't asigurado. Ken, nagbuta nga ka madadal di panaggayam ta. No bilang tagdato nakyan ka. Jak agkarkari. Ngamkit di, aramidak babahin iti tulong tinamarswa. Ayatan ka nga aging kay ti maudi nga angas ko. My love. My best friend wife. Agyaman ak Leo ha. Kasta akmat. Si kalangan ti ayatek. Nga aging ka iti maudi nga angas ko. My best friend husband.
Santiago Kapitulo may 5, iti bersikulo 12. Kang runaan ti amin kakabsat ko, di kay agsapata no agkari kayo. Di yu pagsapata ti langit wenno daga, wenno agaramat iti uray anya akita ti sapata. Wen, kunayo no mayat kayo, saan no madi kayo, tapno di na kayo ukuman ti Diyos. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script ken iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin.